Hello viewers sole subscriber ho zo si na bon chawin ka channel ka hinli movin tu ni kho a hi numei koi ta bang ho hi te wa ham ti hi point som ka hin sai di hi in he je cho numei ho in hoi ta na ngai ding in zong na bon chawin ka hin ti move a khat na a chu a pha si le lungim gim jing ani na a chu ai mu ding pha chule ta sa ki chol na ding pha na zong a pha tho zong pi ngai lo a thum na a chu alungim again theina ho mi koma seido ngai lo alunga ki chenjing ho alina a chu junk food ne thei thawa ki kang ho ne zinga chuting le ne thei athum ho ha na ne jing vet sana a ice cream cake ki ti ho adang dang ho chini ha na ho anga na a chu ata sa in angai cha dongzu ya tui don lo agup na a chu pamlanga ni sanuya cheting le sunscreen manglo avun ki vet kol lo chuting le asagina a chu exercise bolji lawa ata sa cha sa ngai lo age na a chu hile mi in achunga thilsi a hin bolti nga hile hi chebo se chu alunga gel jing jing ho asom na a chu hile mi ading bo kisa bui pi a amading ki vet kol lo ho asom na a chu hile nui zong nui ngai lo chuting le ki pa na mel po lo me siu siu mai pu ngai lo ho a hi le tua point som I hin sai ho zo si hi na na ya hi le ha sal he zong le he cho hi a phalam gel na a na nga got nga yin aji chu hi cho ho a ko na hi ita sa ho hi te wa a chuting le email zong hi ki khel ji a hi cha ko na chu mi akum chapang cha hi zong le chom lo ka a mail hi han mail ji a hung te ji hi ti chu kanu mai chan khom pi ho ko ma ka hin sai no ma hi in na bon chawin na umna che ba ki pa jing ding in ka hin ti mo be na hi